قسمت جدid از فارسی با من bir dakika Farsça benimle. Evet, bu konumuz neyle ilgili? Kaçıncı bölüm? 2. bölüm. Pul, bank, قرض، وام، حساب بانکی، کارت بانکی، درآمد، بدهی، هزینه، سود، سرمایه گذاری، قیمت، تخفیف، قبض، پول نقد، پرداخت کردن، دریافت کردن یا گرفتن، خرج کردن پول، پس‌انداز کردن یا ذخیره کردن، سود کردن، ضرر کردن، قرض کردن، قرض dağıdan. Sizin aklınıza para dediğinizde hangi kelimeler geliyor? Yorumlara yazın.